Bai, egunon guztioi. Gaurko Gobernu Kontseiluan aipatutako hainbat gai azpimarratu nahi nituzke gaurko prentsaurrekoan. 3 gai nagusi azpimarratu nahi nituzke. Alde batetik zerga bilketa, urtarrila eta otsaila bitartean izan dugun zerga bilketa. Bigarren gaia Go Mobility azoka, Ficoban egingo dena, datozen egunetan, eta 3. COVID-19. 3 gai horiek dira azpimarratu nahi nituzkenak gaurko prentsaurre honetan. Zerga bilketari dagokionez, urtarrila eta otsaila bitartean 705,8 milioi eurokoa izan da, 2019arekin alderatuta, eta berriro diot, urtarrila eta otsaila ez harinez, 2 hilabetez. 2019arekin alderatuta, igoera 8,3koa izan da, 54,1 milioi euro gehiago, sarrera gordinak 5,7an igo dira, itzulketen jetxiera 17,2koa izan da, eta zerga taldeko zuzeneko zergak 14,4an igo dira, eta zeharkakoak 0,2an. Zerga nagusien bilakaera aipatzearren, PFS-aren igoera 12koa da, azpimarragarria, eta lan etikinen atxikipenak 5,6koa. Lan merkatuaren eta soldaten igoeraren ondorio dira datu hauek. Bezaren igoera 1,1koa izan da, baina gogoratzen dezue 2019an itzulketak oso handiak izan zirela eta beraz bilakaera ez dakigu oraindik nolakoa izan daiteken urtean zehar. Eta sozietateen gaineko zergari dagokionez 53,4ko igoera izan du, baina oso goiz da irakurketak egiteko, izan ere 2 hilabeteko azterketa besterik ez da, eta espediente batzuk asko bilakaera erabat oztopatu dezakete edo behintzat irakurketa ez egokia egitera eraman. Igoera 53,4koa sozietateen gaineko zergan. Ze irakurketa egiten du Aldundiak? Berriro diot, denboran oso mugatua da, soilik 2 hilabete, eta beraz, importanteena da urtea nola amaituko dugun, baina urtea ondo hasi dugu, datoak positiboak dira. Zerga zuzenak nabarmen hasi dira, azpimarratzekoa PFS-arena, eta ekonomiaren eta lan merkatuaren sendotasuna adierazten dute. Horrek ere eramaten gaitu Aldundi bezala gure apostu bikoitz hori indartzera, alegia sustapen ekonomikoa ongizate sistemari eutsi ahal izateko. Hala ere oso goiz da irakurketa sakonak egiteko. Datu onak dira, baina oraindik oso goiz da. Bigarren gaia gaurkoan azpimarratu nahi genukeena, Go Mobility azokaren 2. edizioa dugu, bihar eta etzi Ficoban. Europa hegoaldean garrantzitsuena hauxe izango da, Gipuzkoan egingo dena, hain zuzen ere Irunen Ficoban. 81 erakusketari izango ditugu, 1000 bisitari ditugu izena emanda, 2018an baino 120 gehiago, eta 50 erosle kualifikatu izango ditugu. Talde bezala identifikatuta daudenak, inbertsioak egitera datozenak, inbertsioak egiteko asmoz datozenak. Azpimarratzeko 3 gai nagusi. Alde batetik, katelerro guztia ordezkatzen dela Ficoban, sektoreko baliokate osoa, kargatik, energia biltegitik, ibilgailu elektrikoetaraino. Bigarren puntua azpimarratzekoa, 1000 bisitari horretatik 170 baino gehiago komertziala dirala, alegia ahalmena dutena erabakitzeko, ahalmena dutena erosteko. Eta 3. produktu errealak dirala, tangibleak dirala, benetakoak dirala, eta bertan ikusi ahal izango ditugula, alegia ez direla prototipoak. Beraz, eta ondorioz, kalitate handiko topalekoa da berau, eta Gipuzkoaren erreferentzialtasuna bilatzen duena sektore honetan. Etorkizuneko sektore bada, eta horretara bideratu izan nahi ditugu gure indarrak Aldundi bezala, eta hori sendotzen ahale egin du gera. Horren adibide da, edo horretarako sortu dugu Mobil Fundazioak aurrera eramaten du azoka hau, badakizuen Mobil Fundazioaren helburua dela elektromugikortasuna eta energia bilketa sustatzea. Fundazio hori eratuta daukagu, naiz eta arduraduna oraindikan erabakitzeke dagoen prozesua amaitzear dago, eta datozen asteetan esango dugu zein den arduraduna aukeratua izan dena. Egoitza Zubietako eskuzaitzetan egongo da, lur eremua erosita daukagu, baina administrazio prozesu hori
bukatzen ari gera, tramitazio fasean dago. Eta bitartean Tolosako Usabal poligonoan hasiko da edo abian jarriko da fundazio honen ibilbidea. Hirugarren gaia gaurkoan aipatu nahi nukeena, naiz eta gure eskumenekoa izan, gure eskumeneko hainbat arlotan badu zerikusia eta Gipuzkoarrekin ere zerikusia du. Gai honek noski COVID-19 da. Modu estuan gaude harremanetan Osakidetzarekin eta osasun publikoarekin, beraien jarraibideak jarraitzen ditugun modu estuan, erakundean, badakizute gizarte politikan lehengo astean hainbat erabaki hartu genituela, berrikuntza bat badegu atzo gizarte egoitza guztietara honen berri eman genuen, eta zan orain arteko protokoloaz aparte, mugatu egin behar direla bisitak, alegia pertsona bakar batek egingo ditu bisitak, bertako egoilear bakoitzeko, eta ordu beteko bisitak izango dira, ez gehiago. Neurri hauek hartzen dira, prebentzio neurri bezala, adinduen artean edatu ez dadin virus hori. Beraz, prebentzio jarraibideak dira. Garraio publikoan ere aurreko astean hartutako hainbat neurri, eta ikusiko dugu etorkizunera begira ere beste aldaketarik egin beharko den, eta Go Mobiliteri dagokionez, leheno aipatu dizuedan azoka horri dagokionez, hor informazioa emango da leku guztietan, eskua garbitzeko aukera egongo da leku publikoetan, eta noski dispensadoreak egongo dira eskuak garbi izan ditzaten edo maiztasunez garbitu ahal izan ditzaten. Horretaz, haratago nik bai lasaitasuna helarazi nahi nieke Gipuzkoarrei, baina lasaitasuna eskatzeaz gain ardura pertsonala eta elkartasuna eskatuko nieke Gipuzkoarrei. Kasuan birusa balego ez edatzeko. Prebentzio fase batean gaude, euste fase batean gaude, eta hor ezinbestekoa da bakoitzaren ardura pertsonala eta elkartasuna. Alegia, eskuak maiz garbitu behar dira, eta kasuan arnaz sintomak eduki ezkero, tartea zaintzeko eskatzen diegu Gipuzkoarrei. Eta noski, nagusiekin prebentzio neurriak areagotzeko, muturrera eramateko. Lasaitasuna bai, baina ardura pertsonalean jarri nahi genuke indarra, eta hori da hain zuzen ere Gipuzkoarrei eskatzen dieguna birusa ez edatzeko. Resumiendo, hemos tratado tres temas principalmente en el Consejo de Gobierno de hoy. El primero tiene que ver con la recaudación de los meses de enero y febrero, el segundo con la feria Go Mobility que se va a celebrar en Ficoba y el tercero con el COVID-19. En relación a la recaudación de los meses de enero y febrero, aunque únicamente se trate de 2 meses y que es muy pronto para hacer una valoración, puesto que hay que esperar a cerrar el año para ver cuál es la evolución, lo cierto es que el año ha empezado bien. En estos 2 meses la recaudación ha sido de 705,8 millones de euros, con un incremento del 8,3% y de 54,1 millones de euros comparando con los meses de enero y febrero del 2019. Insisto, es muy poco tiempo, hay que ver cómo acaba el año, pero ha empezado bien. Por lo tanto, eso significa que la economía guipuzcoana está fuerte y que el mercado del trabajo también lo está. Con el fortalecimiento de la economía y apostando por la promoción económica vamos a poder seguir sosteniendo nuestro sistema de bienestar. Por lo tanto, es muy importante. Segundo tema que hemos tratado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con la Feria Go Mobility que se va a celebrar en Ficoba mañana y pasado. Toda la cadena de valor va a estar representada en la misma, es decir, desde el almacenamiento de energía hasta los vehículos eléctricos. El 70% de las personas inscritas, más de 1.000, tienen capacidad de compra y de decisión y son productos tangibles, productos reales los que se van a exponer allí. Por lo tanto, es un encuentro muy importante y un encuentro de calidad. Buscamos la referencialidad de Guipúzcoa en este sector de futuro, el de la electromovilidad, y vamos por el buen camino. Tercer punto que hemos tratado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con el COVID-19. Por una parte queremos transmitir tranquilidad, pero por otra parte también hacemos una apelación a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Tenemos que pedir responsabilidad personal y solidaridad para evitar que se contagie el virus, para evitar contagios en caso de que fuéramos portadores del virus. Extremar las precauciones con las personas mayores,
lavarnos las manos con mucha frecuencia y mantener la distancia siempre y cuando tengamos síntomas respiratorios. Queremos insistir en esto, tranquilidad, pero extremar precauciones con las personas mayores, mantener distancias en caso de que haya síntomas respiratorios y lavarnos las manos con mucha frecuencia. Es la única manera de evitar que se extienda el virus. Insisto, estamos en una fase de prevención y de contención. Y ahí debemos centrar todos nuestros esfuerzos. Hortik aurrera galderarik balego, erantzuteko prest naukazue. Esan duzu ekonomikoki oso hasiera ona izan duela lurraldeak, jakineko nuke dagoeneko kalkuluen bat egin duzuen, ala beldurren bat baduzuen justu ere COVID-ek eraginik izango duen eta hasiera on hori zapuztu lezaken datozen hilabetetan. Kezka hori egon badago noski, baina bilakaeraren araberakoa izango da. Ikusi besteik ez dago inguruan ze gertatu da, baina horrelakorik ez gertatzeko prebentzioan indarra jartzea oso inportantea da. Horregatik, esaten nuen lasaitasuna helarazi nahi dugula, baina bitartean ere ardura pertsonalari eskatu, alegia gutako bakoitzaren esku badago. Eta zentzu horretan, ni bilakaera zein izango den ezin de jakin, baina hori oztopatzeko gutako bakoitzak ahalegin berezi bat egin behar du. Leno nioen bezala, eskuak maiz garbitu, helduekin prebentzio neurriak areagotu, eta noski tartea zaindu baldin eta arnas sintomarik balego. Hortik aurrera, ezin dizut esan, ze bilakaera egon daiteken eta ze bilakaera eduki dezaken ekonomian ere. Lehenengo gauza da, hemen Gipuzkoan oso ez dagoela edatua, prebentzio fase horretan gaudela, eta beraz etorkizunari begira zer gertatu daiteken, ezin eta aurreratu. Kezka egon badago, noski. Sí, le decía que en principio nosotros en Guipúzcoa estamos en una fase de prevención y de contención, por lo tanto sí queríamos transmitir tranquilidad, pero al mismo tiempo apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros y también a la solidaridad. Es decir, tenemos que hacer todo lo posible para evitar que se extienda el virus. Para eso, lo principal, las recomendaciones principales son lavarse las manos con mucha frecuencia, mantener las distancias siempre y cuando haya síntomas respiratorios y, por supuesto, extremar las precauciones con las personas mayores. Es la única manera que tenemos de evitar que circule el virus cuando incluso no esté detectado. Beste galderarik? Kasu praktiketara joaz, garraioan eta adinekoen egoitzatan, zein da egoera horrentxe bertan, hor ze batzuk eman dituzue, pauta batzuk eman dituzue, betetzen ari dira, aizerate hori gain begiratzen, zaintzen pixka bat? Ardura partekatua da, alegia. Guk egoitzetan horrelako neurriak hartu baldin baditugu beti ere osasun publikoarekin esku hartuta, izan da giza talde hori bereziki sensiblea dalako. Eta hor gure lehentasuna dago. Guk neurri horiek abian jarri ditugu egoitzetako arduradun guztiekin hitz eginda, eta guk ardura hori daukagun bezalaxe beraiek ere badute. Eta neurri horiek abian jarrita daude eta martxan daude egoitza guztietan. Ikusi dituzute azkeneko egunetan, irudiak ere badaude, nola sarreretan ilarak ere sortzen diran, banan juten direlako temperatura neurtzen, ikusteko sartu daitezken edo ez, baina ez hori bakarrik, kontrol bat ere bai ematen da, erregistro bat ere ematen da, ikusteko zeintzuk sartu diran eta bar. Guzti horiek abian daude eta orain berrikuntza lehen nioen bezala da bisitak mugatuko direla pertsona bakar batera eta ordu betez bakarrik. Baina hori egiten ari da, ardura partekatua dalako alegia adinduen egoera hori eta beraien kolektibo sensible izan da kezka badagoelako eta noski aurrera eramaten ari da egoitza guztietan. Sí, les decía que las medidas que hemos adoptado desde el Departamento de Política Social en contacto siempre con Salud Pública, dirigidas en este caso a los centros residenciales, se realizan precisamente porque es un colectivo muy vulnerable. Al ser un colectivo vulnerable son preocupación para la Diputación Foral de Guipúzcoa, pero también para las personas que están trabajando en los centros residenciales. Por lo tanto, las medidas que hemos adoptado la semana pasada y las nuevas que ya hemos comunicado a los centros ayer mismo se ponen en marcha sin ninguna duda, para evitar que el virus entre y que se pueda contagiar, porque es un colectivo especialmente sensible. E insisto, voy a insistir mucho en el día de hoy en la responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Y que ahí cada uno de nosotros tiene mucho que hacer. No nos lo podemos tomar a la ligera, insisto, tranquilidad, pero es un tema serio que preocupa y por lo tanto la responsabilidad de cada uno de nosotros es importante y tenemos que seguir las pautas que indica el Departamento de Salud. Y es novedad de hoy, por tanto, que solamente una persona
por residente y 1 hora, ¿no? Efectivamente, esa es una decisión que se adoptó en la reunión de ayer que se celebró en Lehendakaritza y se comunicó ya a todos los centros residenciales. Por lo tanto, a partir de hoy, las visitas se limitan a 1 persona y a 1 hora. Besterik? Bai, azkenekoa, pentsatzen dut etorkizun hurbilan aztertuko duzuela behar bada, beharrezkoa baldin bada eskola kirola, hori zuen ardurapekoa da, erregulatzea, ez da? Hor neurriak hartzea. Oraingoz ez, baina litekena da gertatzalakorik aurrerantzen. Nik ez nuke aurreratu nahi ze gertatu daiteken. Erakunde publikoek aurreikuspen zabalak dituzte, alegia ez dakigu bilakaera zein izango dan, eta erakunde arteko bilera hortan, atzo eman zen horretan, ikusi da baita Gasteizen zer egindan edo Araban zer egindan. Bai, beraz, protokolo bezala, horrek dirau eta funtzionatzen du. Gipuzkoan ez gaude egoera horretan. Ez gaude egoera horretan, eta hori bai argi utzi nahi nuke. Beraz, prebentzio fase honetan Gipuzkoan birusa oraindik eratu ez denez, ez deta aurreratuko zer gertatuko dan, gertatu daiteke, zuk aipatzen dezun hori, baina ez nuke aurre hartu nahi. Gu osasun publikoarekin harreman estuan gabiltza eta jarraibide guztia jarraituko ditugu esparru guztietan, kasuan gertatuko balitz hor ere bai, baina ez dezagun aurreratu oraindik gertatu ez dan zerbait. Bai. A ver, en Guipúzcoa no estamos todavía en esta situación. En principio el foco está en Vitoria y en Araba. En Guipúzcoa, de momento, los contagios son 5 personas. Por lo tanto, seguimos estando en una fase de prevención y de contención y, por lo tanto, las medidas que debemos adoptar en la Diputación Foral de Guipúzcoa las hemos adoptado con las personas especialmente vulnerables, es decir, con las personas mayores, y más allá de eso estamos en una fase de prevención, por lo tanto, de compromiso personal y solidaridad de cada uno de nosotros. Insisto en las medidas que son lavado frecuente de las manos, mantener distancia en caso de que haya síntomas respiratorios y extremar las precauciones con las personas mayores. Es lo que debemos hacer para evitar el contagio. Y está en manos de todos nosotros. Y a partir de ahí veremos la evolución cuál es para tomar las medidas que se tengan que adoptar. Pero no estamos en ese escenario. Está en manos de todos nosotros también evitarlo. Besterik? Ez, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan.